강의 정보 그래서 야구 속박경 양로 가자 cái sai thang cái quy lên xuống sai thang cái còn ni last one is mình sai thang laka sini jora balik cái Isaac and round theater round ni results khata bagi table jora kedut ma tong sini sing serenani table tong sini hari ke sing Rithang menai tahu bumung pula nomina hanai ganau tamagai semua bahasa tadi. Wng Rian Wng Kha 529.8. Theater round ni number 1 idol ni kono sini ka. Next nomina hanai nom ni buskango Dinesh Jamatia Bongay 492.5 Boniyagulo Numinahanay Anil Jamatia Bongay 475.9 Boniyagulo Numinahanay Nong Ibuskamo Ashmika Tipra 451.00 Bo asset point money second pegang. Next Benjamin Coy Wng Kha 446.4 Boniyagulo Nahuti Jamatia Wng Kha 445.2 Nahuti Jamatia Boniyagulo Wng Kha Barmani Tipra 439.5 Boniyagulo Ananto Jamatia 439.5 Boniyagulo next Diplop Jamatia Wng Kha 434.8 Boniyagulo top 10 ni listo Reshmi Debarma 423.00 awak ke Dorni marks and awak ke sini top 10 contestants so semi-final round no sorry khorni keri khanaro sumbe baksa dini nasikna ni dekha jorabo mane dekhaba hari ke symbol ni bagai symbol yang from line they congratulate kaya bolo for semi-final round Tipra Idol season 2 semi-final round of Sorika boleh orang tu ni yang obus nama pani saya photo session play lene sini judges over not cibai dengan kering mana awak hai keno sing paitang berkata tentang itu balai kehambai nor jodoh congratulations nor balai ke kebal kaham next semi-final awak dibagi nor balai kehambai sini audiences ko tai sini judges rono balai ke nor kawai kubai nor kono judge kai tahu sekarang itlakan and sini semi-final round nor singo Malay Nuhi Malay Tinkering March and Senjora normal Yagulo Saklay Tay Awa Haikano Tadi Sen photo session normal Yagulo Orubus Basa Nabari Koyo Yamus Doto Pai Basa Nabari Yamudes Pai Sini top 10 contestant Nor Nuka Tay semi-final round Nor Jotono Malay Pai Desain Hai Jotono Horgaham Balai Hambai Nor Singa Nai Dong Bari